ravna rezana serva. Bez postraničnih rotacija, samo ravna serva sa donjom rotacijom. Da biste postigli donju rotaciju, jedna važna stvar za znati je, dobro sada slušajte. Za donju rotaciju, kao da želite lopticu pogoditi od ispod. Želite pogoditi donji dio loptice, tu, i proći ispod nje sa laganim trzajem. Ne morate jako trzati i ne trebate puno snage davati i ostvariti dobar kontakt kao da želite zagrebati lopticu svojom gumom. Ne udarate ju ravno, nego prolazite tanko po kutu loptice, a ne direktno u nju, i prolazite ispod nje na način koji ću vam sada pokazati. Gledajte kako to izgleda. Ravna rezana serva. I ako je još više zareže, gledajte što će se dogoditi. Ona se vraća nazad. Vidite kako se vraća, jer ju donja rotacija vuče prema nazad. Ona kao da koči i zato protivniku stvara problem i ako ju ne vrati dobro, vrlo često će mu otići u mrežu.